حتى كردستان أسير ترك وعرب وفارس به ججن لكردا حرام به از نه ججنه ذكم نه ججنا ما هي ام ججن اوكا كيف وججنا أسيرة تنيا ام أسيرن ام أسير دست مسلمان أنا قاور بنا مزوج بفلتي أنا فقط بناوي إسلامي كفريت كن بناوي إسلامي ظلميت كن بناوي إسلامي إنكاريت كن إنكارا كردا وخداي كردا چه كريه Türk ve Arap ve Fars diven Müslümanın inkara vi milleti dikin. Paravan insan dini İslamiyet atuneye. Bira İslamiyete ne harminin bira devji İslamiyete berdin harın sernavi küfre çi zulme dikin çi inkar edikin bira bikin. Fakat vaktal sernavi İslamiyet bikin. Roja kıyamete Xude peygamber Kur'an dini İslamiyet ve bu ara mücadele bikin ve muhasime wan be ve davacı wan be. Avana hanika paravan cenneta Xude da tune. Paravan İslamiyet da tune. Paravan hukuk adaleti da tune, şefaata Muhammed da rahme Xude da tune. İnce bir vikası he ku geber ne bu ne nemirne bira poşman bibin. Ne xu bira never ruraşa İslamiyete bira navi İslamiyete ve zulme nekin. Tek gavuri hatta iro navi İslam navi Kurda dakiş nekiriye. Navi Bajarê Kurda, navi Zarokê Kurda, navi Erdê Kurda, navi Gundê Kurda dakiş nekiriye. Bê Tirka kesî nekiriye. Ev hanika dini İslamiyet tüneye bana hanika piyone yahur Avrupaliyane sen navi İngiltere ku İngiltere çıma ku Kurdl karşı van rabune İslam'ı muhafaza bikirine insaniyeti muhafaza kirine intikama İslam'ı o Salahaddin Kurdi ji Kurda distinin. Önce ku ve pişte jidi devan zalime Türk ve Arap ve Farsane. Jiber vikası ev cejna Kurdanine a Müslümananine ev cejna esiraya cejna esiraya ev esaret nikarım ve esaret hani kapiroz bakım nikarım ve cejna mene.